Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Ke step sengi sajan jong ke arpu hendreu terik ubenai rempang arajar arpu ar ki nongsong senong jong ke jaya umpo leu shelong kila lam ya ke wei ke medyap senrang kabala thia leng ketar harut ke wa khra khampaji ne ke jingking dobilan ke bapnya so ya ke senong maulai put muri bat ke senong jaya umpo leu hagani ke jingjia ki bor penyat senong jong ke jaya umpo leu kila pentip no marmar si ki bor pulit ha ke bakilawan man simti ya ke ne ke medyap ban penkit no Shillong Civil Hospital ban le ya ke badan kam kat hadu bala peni ya ke khubor 4 lak setia ban tip ya ke kerteng ban ke jakasa jong uni ubalayam. Ngila libu ika media 4 dan bawan kampi 4 tit manu kai ekla dan civil hospital ketu ke media 4 tit ni kumu khasi kai idur kumu khasi tamang 4 tit kumbalong menta tangi 4 nang bandong ma ya kata dapat ya kerukom mensau bru di ikum bahap nang tu kai idan tidak mong di bahasa out ki bahe gitu la ban hap nang tu empat yung indang le postmortem ru impe jaga injury kalong kumno katuka na siliang wa sani ka hap semulai sa siliang sete ka hap sya wei ban Jadi siang menestem agapor fasting hadu kandai steng ye don ga joint inspection bar local MLE jongi ba adal banong room markidon kikam bade kresinong ne ti ental ada peta ka joint inspection na dong sedong ngilaya kut ke program ke jongi ti iru ilalek tengah larung haying wan pendep kam dah ka por kinong song senong nanai di phone yang yung mama ang kadon kumta ga i kumbaga mediap sto sesliang jong ko kra ti subhale ke badan kam temar kumta hi ngaro ngakam pat kloy ban lek pen tengah phone no kata ka de grukom jongi hi ban pentip fas polis belum tinggi police station ti hadin nang to bade ngalek pen nalek pe hidaladi ban hab ke komen tengah i kumba tahap na stasi siliang maulai namar ka khali jong i ka thung ha wa to ko pat ki kijap ki longsa kan kyo ne te mar kum ta hinang to pat ki khamslan dini ki pulis banwan tengah phone ya SP nang tengah SP tengah ong i ong bakadon kan ka met ka kumta senesa tes ngomha namar ngala pentip gi mau ai di Lumding Tri Police Station tes ngomha phone ma pi hak sama pide di beri jong pina maulai bakin ya koordinat lang nomor balai kata stasi yang dalam hab jong maulai restriction nah bakan nomdon kenu gono ka contradiction na gajinya dai batka legality jong ka ai service ni te mar kumta hi sa sifang dia wan hang to berapa te ni nakaliang kasinong tingi tim ini nomor ni ibe kita kisin diwan kau kamet ka dai na stasi yang bai naka kene ka wa umkra nei te fi ketika semrang mau na sta kalian kemud hak kejat jong kesurang mau na stai siliang secret hat mulai nang tai na sekejat jong ke tokarian hantu kemud ka kejat ka don sa salor ka ka kli ka nang ko sisin bala sabun sing hamtam menta bala asam saat kemarian kamet ka bal khat kan long decompose kemud kan at kan sip kan dan ri haba pek padi kita kesin kala bandai menen ke jinjia menen merum la banong di tempat lele kamet tempat lele habang ipet ni gum to ke ta sakaway gadon jing subang am daong han yung si gadon kaway pat kadaw te kata besong lagi pulis banwan kading pe jong ala si la bandai beri isong type ni si tai sekandor rel level yang screen hat seksong type ki beri unto yo kumno kuno bakala kawan jing ting bayong bokli tung baji pat na lendet nadin satu syariat di sahab ko tama banong kan kita jadi apeli kita investigation kita lagi tulis dari kata ngama no karena kalian kesenang tinggal ada yang kebetulan kami tanggal tips di bawah juga mana mesin yang
Karena ada isim baat, ia kamet nalap kan. Mantong ia kata ke tiap sainar lele itu bagatang ya kena ke projek yang dari council kumne, empat kejipun koi ia kawak mukra, jadi man kamet kita ngelain mentah, pakai JCB kalau lori kena ke di na kermen ni nga apili di bor jang kaan batin lek sundan ya kan fencing ya kan net nas ta yang kenapa kontang bagi brigin yo la daga dai gumta kin yo berarti ya med yak komne bat batin yo ru ban kiar na ka berarti ki jabo